Uvažene dame i gospodo, posebna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti sve prisutne iz opštine Doboj, a mladencima posebno da se obratim i da vam poželim puno sreće u budućem zajedničkom životu. Ovaj dan je veliki dan za vas koji ćemo mirno se srećati pamet i ovo danas što započnemo koji ćemo raditi i značimo temeljem toga svoj život izgrađivati. Prisustvujemo svečanom činu zaključenja braka između gospođice Lazarević Slađane i gospodina Manjanović Andreja. Tako mladožene. Vjenčanju prisustvuju vaši svjedoci, vam koje ste vi s posebnim poštovanjem birali, a to su gospođica Vidić Dragoslava i gospodin Cminić Slaviša. Pošto ste se dogovorili da živite u bračnoj zajednici, u biti volje, mi ćemo vas upoznati sa osnovnim odredbama porodičnog zakona. A tu je naš odbornik koji to zna uvijek da kaže onako glasno, jasno, da se pamti za cijeli život. Siniša Marić, odbornik ispred opštine Doboj. Izvolite. Dobro poslušajte ove zakone i nastojite ih zapamtite i da se ući vašem zajedničkom podržavanju onoga što ovdje piše. Član 39. Bračni supružnici su ravnopravni u braku. Član 40. Bračni supružnici dužni su da se uzajamno poštuju pomažu. Član 41. Bračni supružnici sporazumno određuju mjesto stanovanja. I član 42. Bračni supružnici sporazumno odlučuju o podizanju zajedničke djece i o tome kako će urediti odnose i obaviti posao koji se tiče bračne zajednice, odnosno porodične zajednice. Još ćemo kroz nekoliko stihova da prođemo, odnosno da vas dovedemo do ovog najljepšeg trenutka. Brak je zakonom uređena zajednica muškarca i žene. Međutim, ne dozvolite da vam sam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, ljepše, humanije, nego što to bilo koji zakon može predvidjeti. Savjetujemo da ne žurite, da štetljivo trošite riječi osjećanja i rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan vašeg budućeg zajedničkog života. U današnjem svečanom činu stekli su se ne samo obostrana ljubav, nego i vaši pojedinačni i zajednički interesi. Zato stalno gradite svoju vezu, proširujte njene granice, ne dajte da se uspava, prestanite živjeti da postoji. Poštovani mladenci, mi nismo zaboravili zašto ste vi ovdje, pa ćemo prijeći na onaj najljepši dio. Izvolite. Budući supružnici, obraćamo vam se da pred svima nama potvrdite saglasnost za zaključenje braka. Zamolit ćemo gospođicu Lazarević Slađanu da se izjasni da li pristaje da zaključi brak sa gospodinom Manjanović Dejanom. Da. Gospodina Manjanović Dejana da se izjasni da li pristaje da zaključi brak sa gospođicom Lazarević Slađanom. Da. Mlada je malo stidljivo rekla da, ali čuli ste. Čuli ste ih, nije lako to reći. Mlada, još jedan put za goste, oni su danas tu zbog vas, recite da se čuje. Da! Još samo malo pažnje oko prezimena. Možemo da vam kažemo da su dozvoljene sve kombinacije sa vašim sadašnjim prezimenom u skladu sa članom 40. porodičnog zakona Republike Srpske. Bračni supružnici
mogu se sporazumjeti da im prezime bude prezime jednog od njih, a mogu zadržati svoje prezime. Svaki bračni supružnik može u svom prezimenu dodati prezime svog bračnog supružnika. Ovaj dio vidim i ne pratite, znači već ste se dogovorili, odlučili, pa još samo zvanično da to nam saopštite. Gospođo Slađana, koji ćete prezime u buduće koristiti? Maljenović. A pošto su bračni supružnici ravnopravni u braku, zamolit ćemo i gospodina Dejana da se izjasni o svom prezimenu. Dejan, recite. Pošto su ispunjeni svi zakonski uslovi na osnovu člana 27 Porodičnog zakona Republike Srpske, u ime opštine Doboj proglašavam da je zaključen brak između gospođe Maljenović Slađane i gospodina Maljenović Dejana.